Informal on protocol observed abstaining kurulaka Sikwembu akubena mwina ayikhongeleni Xikwembu lexi hanyaka Xikwembu xa kahle Xikwembu lexi hi rhandzaka na loko hi nga hleki swona ku nga matimba hinkwawo hi ta emahlweni ka vunharhu bya tilo hi ta khensa hi khensa nyiko ya vutomi hi khensa loko wena u vulavule vutomi ehenhleni ka vutomi bya hina na matimba hinkwawo a hi ngo endla swona no hi fikile esikwini ra namuntlha kambe hi tintswalo ta wena ehenhleni ka vutomi bya hina a ta sungula ngandzeka mali u kwetse marhamba swa kutani u ta tshama na hina tana na matimba hinkwawo hi ku veni hi ri hexe hi nga ka hi nga endli swona kambe hi rhangela vanhu u kwetsima swa ku teka ndhawu a ni wena Xikwembu xa hina evuton'wini leri tumbuluka na Yesu Kreste Nazaretha sweswi hi ta ku nga heriki amen inkomu hi ta fambisana hi nongonoko wa vunharhu lowu nga le ka page 23 tintswalo ni kurhula a swi ve na hina swi huma eka Xikwembu Tatana loyi a ri kona loyi a nga kona loyi a nga ta va kona ni ka Yesu Kreste mbhoni leyo tshembeka matiko laya lama feke ni hosi ya tihosi ta misava hi kuma risimu ra ku pfula ntirho risimu ra 257 verse 1 ntsena ya yimile hi ta kuma marito ya ku dzunisa hosi Xikwembu xa hina ha ku lava hi ta hlalela matimba ya wena ni ku dzuneka ka wena hikuva rirhandzu ra wena ra tshembeka ni tintswalo ta wena ti sasekile ku tlula vutomi Timbilu ta hina hi tolo ra wena we Xikwembu lexi hanyaka amen
Hi heleketa marito ya ku dzunisa hi ku yimbelela risimu ra 27 verse 1. Yeshua for my Sweswi hi ta ya emahlweni hi kuma nawu wa Xikwembu. Vamakwerhu, yingisani hi xichavo marito lawa Yesu Kreste a hi khongotelaka ha wona. Mi nga anakanyi leswaku ndzi tile ku ta herisa nawu, hambi ma ri marito ya vaprofeta, a ndzi tanga ku ta herisa, ndzi tile ku ta hetisisa. Mi swi twile leswi vuriweke eka lava khale loko va te, Nga suki hi dlaya, laha dlayaka u ta fanele ku avanyisiwa. kambe mina ndzi ri ka n'wina, laha hlundzukelaka makwavo u ta fanela ku avanyisiwa. Mi swi twile leswi nga vuriwa loko va te, U nga suki hi ku oxa. kambe mina ndzi ri ka n'wina, un'wana na un'wana la langutaka wansati ku n'wi navela u n'wi oxile embilwini ya yena. Mi swi twile leswi nga vuriwa loko va te, U ta rhandza wa rikweru ku ringana na wa wena. kambe mina ndzi ri ka n'wina, rhandzani valala va n'wina, mi khongelela lava mi xanisaka, leswaku mi ta hundzuka vana va tata va n'wina laha ematilweni. Loko mi rhandza lava mi rhandzaka ntsena, xana mi ta kuma hakelo yihi ke? Na vona valunghisi a va endlisi sweswo ke? Hikwalaho ke, na n'wina mi fanele ku hetiseka, hi laha tata wa n'wina wa le tilweni na yena a hetisekeke. Sweswi hi ta ya hi ya kuma xikhongelo xa ku tisola. Vamakwerhu, a hi titsongahateni hinkwerhu eka Xikwembu, hi tivula vadyohi eka xona, hi ri karhi hi yingisa marito lawa ya ku tisola. A hi khongeleni. Xikwembu xa matimba hinkwawo, wena Xikwembu xa tintswalo, hi tshikile tindlela leti u lavaka leswaku hi famba ha tona. Yingisile ku endla leswi timbilu ta hina swi navelaka, kutani hi tlurile milawu ya wena leyi hlawuleka.
leswi a hi fanerile ku swi endla a hi swi endlanga kutani hi endlile leswi nga riki swona hi vanhu vo ka va nga lulamanga. Hambiswiritano hi ndlela leswiwani wa swi vona leswaku hi le ku vavisekeni loku. Hi nsovo wa wena amukela ku tisola ka hina. Ku pfuxa ka exikarhi ka hina na wena i n'wana wa wena Yesu Kreste. U tshembisile wena tatana wa tintswalo ku amukela vanhu hinkwavo lava tivulaka vadyohi. Hi amukele na ku hi pfuna ku hanya na wena emasikwini lamanaya hi va ni mahanyelo lamanene lama ku tsakisaka. Inkomo hi ta heleketa xikhongelo xa ku tisola hi ku yimbelela risimu ra 125 tivhesi hinkwato. Sweswi hi ta kuma marito ya tintswalo. Yingisani sweswi marito ya hosi Xikwembu lama kombaka tintswalo ta xona. Ma nyikiwa hinkwavo lava titsongahataka eka xona va ri karhi va tshemba hosi Yesu Kreste. N'wana wa munhu u ni matimba ku rivalela vanhu swidyoho la misaveni. Hosi yi vula yi ku, tiyisa mbilu n'wananga, u rivaleriwile swidyoho swa wena. Ku pfumela ka wena ku ku ponisile, a ndzi ku avanyisi, kambe u nga ha tlheli u dyoha. Inkomu, sweswi hi ta teka khorasi ku va ku ri nkarhi wa ku hi xewetana.
Samansi, baita kumdibisa kufuna mpayere, idante kakhonasi, ibai bayibisa batayika kwimbelera. Ngo.
Itaengelela risimo lwa 254 lava a va tshame hansi na vona va ta kuma opportunity ya ku yimbelela. Sa suka yima hi yimbelela risimu ra 254 ngopfu.
Sweswi ku ta va ku ri nkarhi wa switiviso ni mapungulo hi ta teka purasi hi yimisa matsalana. Xo sungula ni rhandza ku mi xeweta vamakwerhu ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Na wena Inkomu na mina ni ta ku all protocol observed. Switiviso na marungula ya kereke eka sonto wa ti 21 December 2025 hi leswi landzelaka. Mfundhisi eka siku ra namuntlha a hi na vona na Yefro va yile ekaya enkosini. Mfambisi wa gandzelo ra siku ra namuntlha lava nga ku hi fambiseni kahle SAC Pretty Mambani, kasi rito hi ta phameriwa hi manana Simukoki va ta hi phamela kusuka eka tibuku leti landzelaka. Yo sungula i Matewu 1 verse 18 to 25. Matewu 1 verse 18 to 25. Ya vumbirhi ku ta va Pisalema 80 verse 3, 7 and 9. Pisalema 80 verse 3, 7 and 9. Xibye xa sonto wa vhiki leri nga hundza xi yime hi ndlela leyi. Swikhenso swi endlile 260 kasi cash xi endlile 1910. Speedpoint na EFT swi endla 370. Loko yi helerile hinkwayo yi va 2540. Sweswi i nkarhi wa vayeni ta kombela vayeni lava nga le makachela eka siku ra namuntlha kusuka va yima va ta haleni mahlweni hi ta va xeweta. Swi tikomba hi nga ri na vayeni eka siku ra namuntlha. Ti-birthday boys and girls lava a va birthday kusukela hi Musumbunuku wa vhiki leri nga hundza ku ta fika eka siku ra namuntlha. Sweswi i nkarhi wa n'wina leswaku hi tlangela na n'wina. Kombela risimu manana Mati.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. It is inkomo happy birthday eka manana Mkoti. Hi mi navelela birthday leyinene. uNkulunkulu makugcine mama, akugcinele thina. Sithabile isiZulu. But I wanted to say ukuthi hayi uNkulunkulu may protect you, may keep you, ukuthi umsebenzele naphakade. Enjoy your day. Mina noMatsalani masiphuma la sizodla icake lase-Woolworths netiya plus kuyabanda. Inkomo, enjoy your day mama. Inkomo vamakwerhu loko hi ya emahlweni na switiviso swa hina leti humaka eka Presbytery 2026 year celebration yi ta amukeriwa hi Meadowlands Zone 10 Parish, laha hi nga ta ya hi ya nghena SM Tammany Hall eMeadowlands Zone 9 hi ti 18 ta January 2026. Sunday School Teachers Clearance Certificate. Tiparishi ti komberiwa ku hakelela mathicara mali ya ku endla ti-clearance certificate ya police station kumbe a Postnet. Due date ya ti-certificate i ti 28 ta January 2026. Calendar ya Presbytery 2026 yi pasisiwile yi tlhela yi hangalasiwa. Leti humaka eka Consistory. Consistory yo hetelela ya 2025 yi tshamile eka sonto lowu hundzeke. Ku komberiwa miganga ku lulamisa ti-member registers na mahlengeletelo ya timali ya malembe manharhu lama hundzeke. Information yi komberiwa ku hundziseriwa eka matsalani wa kereke ku nga se hundza ti 4 ta January 2026. Hi rhandza ku khensa eka vaxilombe loko va lulamisile Christmas Carol Service hi ti 14 ta December 2025. Kalenda ya xifundza ya 2026 yi pasisiwile eka Consistory leyi a yi tshamile eka vhiki leri nga hundza. Ku komberiwa lava tsakelaka ku nghena eka preaching plan ya 2026 ku tsarisa mavito ya vona eka vamatsalani va miganga ku nga se hundza ti 31 ta December 2025. Nakambe ku tsundzuxa eka vakulukumba va miganga leswaku mfundhisi hi siku ra ti 23 ta December 2025 va ta ya va ya dyisa vadyuhari va hina exilalelo laha va kombiseke leswaku va kombela mi lulamisa minkarhi. Va hi tsundzuxa leswaku va kombela ku va na an hour difference loko hi lulamisa minkarhi ya hina. Va finance va rhandza ku khensa eka vakreste lava humesaka vukhume bya n'hweti yin'wana ni yin'wana. Va ha tlhela va hi hlohlotela vamakwerhu ku humesa vukhume bya December laha va kombisaka leswaku due date yi ta va ti 7 ta January 2026. Xiengetelo i ku tivisa leswaku hi khisimusi ti 25 ta December kereke yi ta va yi ri kona a hiteni hi ta dzunisa hi tlangela ku tswariwa ka n'wana Yesu Kreste. A hi kumanga ta makhombo ta mavabyi. Tatana Masingi chairperson ya Madodana kun'we Mukreste wa Emmaus va vabya va ri ekaya. Inkomu switiviso swa hina swi helela kwala. Ta kombela mufambisi wa gandzelo ku hundzisa swikhongelo swo khongelela lava vabyaka, ku veka hinkwavo lava siyiweke hi varhandziwa va vona, kun'we ku khongelela khisimusi na ti-holidays to rhula. Inkomu ni mi navelela vhiki lerinene.
sorry asikisiveni va kombela va xilombe ku sala mi ta lulamisa swin'wanyani swa khisimusi loko kereke yi huma inkomu. You can pick up TVs of Sasekurana Muncha. She dies a cancer in my training. He died in Merila Simura 196. That's one in Sena. He compensates the end of Paganella. Ulanza, TV so the ships who make ever congela mafu, Lava Bansaka, Lava Siva gave and Swapapona, Ukatana festive season, Lenga Gaiona. Bakangela na titele gata kumana ingo. Kereke ya Xikwembu vixile. Nipfumeleleni to share a thought that crossed my mind as I was ascending the stage. Cecilia mafambisaka gandzelo namuntlha n'wamambani. Ni sungule ku n'wi tiva hi 2007. Loko ni fambisa vanhwana va Presbytery. Ari striker, and she has been consistent always. Mangona, the way I'm active, and even in 2007, she was like that. I kongele. Xikwembu xa matimba hinkwawo wena n'winyi wa vutomi bya hina. Wena u nga khokholo wa vutomi bya hina. A strong tower which the righteous run to in times of trouble. Hita emahlweni ka vukulukumba bya wena hikuva u Xikwembu. Hita eka wena hosi hikuva u Xikwembu xa va ka Israel, your chosen nation. Xikwembu xa matimba hinkwawo va ku vitanile Xikwembu hikuva va vonile your wonderful and marvelous deeds in their lives. Na hina mixo lowu Xikwembu xa matimba hinkwawo hi ku vonile evuton'wini bya hina a hi kanakani ku ku vitana Xikwembu. Hi ta eka wena mixo lowu ta hi ta khensa nyiko ya vutomi. Hambi swi ri kona we hosi leswi swi hi xanisaka
kambe hi khensa ku va wa hi pfuxile leswi kombaka swona leswaku wa ha ri ni mhaka ni vutomi bya hina, you still have a purpose hi vutomi bya hina. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi ta eka wena ku ta ku dzunisa, ku ta ku twavisa mixo lowu. Vaka Israyele va ku vonile hi tindlela to hambanahambana evuton'wini bya vona leswaku indeed you are God. Va ku vonile loko va ha ri etikweni va Egypt, the house of bondage, unonohisa mbilu ya Faro, rhumela the plagues. Va ku vonile Xikwembu xa matimba hinkwawo loko va tsemakanyisa the Red Sea, Faro ni mavuthu ya yena ya helela kona. Va ku vonile loko va kha va tsendzeleka emananga va kha va kongoma etikweni va Kanana. Va ku vonile hi tindlela to hambanahambana. You became a God who healed them, Jehovah Rapha. You became a God of providence because you provided in so many ways. You even provided manna from heaven for them to eat, food that even their forefathers did not know. Va ku vonile Xikwembu xa matimba hinkwawo u Xikwembu xa ku hetisisa switshembiso swa xona. Loko hi hlaya ebukwini ya wena Deuteronomy chapter 8 hi kombisa leswaku for 40 years va karhi va tsendzeleka emananga, swiambalo swa vona a swi hlakalanga hambi ku milenge ya vona a yi hwanyananga. There is so much each one of us gathered here this morning can say about you being God, because we have seen you in so many ways in our lives. We have seen you in our darkest season in our lives. We have seen you when we felt like we are hanging on an edge of a cliff about to die. You came and rescued us. We have seen you when circumstances did not permit, perhaps at that particular point we should have died. But you being God, you being an ever faithful God, revealed yourself to us that indeed you are God. Switele Xikwembu xa matimba hinkwawo hi nga swi vulanga mixo lowu. Ku ku dzunisa, ku ku twavisa, ku vula swona leswaku in spite of all that we are going through, we want to declare and affirm that indeed you are God in our lives. Hi te mahlweni ka wena Xikwembu xa matimba hinkwawo hikuva hi twile switiviso swa lava va nga pfukangiki exikarhi ka vona va hi hlayerile vito va tatana Masingi. A hi vona ntsena Xikwembu lava hi navelaka ku va tlakusa eka wena, va tele lava vabyaka enkarhini wa sweswi. Van'wani va vabya va ri eswibedhlele, van'wani va vabya va ri etindleleni, van'wani hi kona kwala ha vabya. Hi lava Xikwembu xa matimba hinkwawo u hi khumba hi matlhelo hinkwawo ya vutomi lomu hi vabyaka ha kona. Hi nga va hi nga vabyi enyameni kambe hi vabya emoyeni. Mintlhontlho ya vutomi leyi hi hlanganaka na yona ya hi xanisa emoyeni ya hina, hambi emiehleketweni, so much that we are diagnosed with all other mental illnesses, depression, hypertension, and the likes. So much that swi hi vangela na ti-chronic diseases. Hi Xikwembu xa matimba hinkwawo hi khumbe. Van'wani ha vabya even financially, our finances are not well. U te wena Xikwembu ku hava xiyimo ni xin'we lexi xi ku tsandzaka. Hi lava Xikwembu xa matimba hinkwawo ya hi khumba eswibedhlele, etindleleni, hina hi nga kwala etempeleni hi vabyaka, hi khumbe u hi horisa. Rito ra wena ri ri u Xikwembu xa ku horisa. Hambiloko hi nga hlayeriwanga mavito ya lava Xikwembu u va vitaneke ekaya etilweni, ha swi tiva va kona lava enkarhini wa sweswi Xikwembu xa matimba hinkwawo mihloti yi siveke mahlo ya vona. Va rila maxaka, varhandziwa va vona lava va vitaneke ekaya etilweni. Rito ra wena ri ri wena, you are close to the brokenhearted.
and you bind their wounds. Hi Xikwembu xa matimba hinkwawo wena u tiva the depth ya the pain leyi va nga yi twa hikokwalaho ka ku siyiwa hi maxaka ni varhandziwa va vona. Hina hi nga va vona hi vona onge va tiyile kambe hikuva wena u vona leswi nga ndzeni emakovhweni ya timbilu ta vona u vonaka ni ku vava loku va ku twaka hi ri vakhumbi. Loko a hina Xikwembu hi tivise u hi endla switirhi swa ku chavelela hi mavito ya hina hi ti-phone calls na ti-message leti hi nga ta va rhumela tona. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi le ka nguva ya ku langutela ku ta ka n'wana wa wena hi tikuma eka sonto ya vumune Advent 4, nguva ya ntsako, nguva ya rirhandzu, nguva ya kurhula, nguva leyi yi tisaka mikitsikitsi yo hambanahambana evuton'wini bya hina. Hambiloko hi ri eka nguva ya ntsako ha swi tiva leswaku na la Sathana Xikwembu xa matimba hinkwawo eka nguva leyi a nga naveli leswaku ku tsaka kurhula ku va kona evuton'wini bya hina. Hi khongelela kurhula ngopfungopfu emagondzweni, ngopfungopfu emindyangwini ya hina. Van'wani se va fambile va tikuma va na maxaka ya vona, van'wani va ha to suka va ya hlangana ni lava va va rhandzaka. Hi le Xikwembu xa matimba hinkwawo hi khongelela kurhula endyangwini, hi khongelela kurhula hambi endzeni ka kereke ya wena eka nkarhi lowu, hikuva n'wana waku Yesu Kreste loyi hi nga langutela ku velekiwa ka yena, he is the Prince of Peace. Hi le Xikwembu xa matimba hinkwawo hi nyike kurhula loku hi ku pfumalaka kurhula. Ha swi tiva Xikwembu xa matimba hinkwawo va kona van'wana hi nga hlamulelaniki na vona, va kona van'wana hi nga kwatisana na vona kambe wena Xikwembu you have said in your word in the book of Jeremiah, nothing is too hard for you. Wena Xikwembu wa swi kota to reconcile, wa swi kota Xikwembu xa matimba hinkwawo to bring about the peace that we do not have. Hi le Xikwembu xa matimba hinkwawo loko hi hlanganile kwala egandzelweni ka wena hi ni timhaka leti ti hi xanisaka, hi nga suka ni mixo hi nge hi ya ka hosi hi ya vika ku karhateka ka hina. Hi lava Xikwembu xa matimba hinkwawo u hi yingisa hi laha n'wana wa Yesu Kreste a hi dyondziseke ha kona a ku loko mi khongela mi ku tata wa hina la nge matilweni, vito ra wena a hlawuriwi, a ku te ku fuma ka wena, ku rhandza ka wena a ku endliwi emisaveni tanihiloko endliwe ematilweni. U hi nyika namuntlha vuswa bya hina bya siku rin'wana na rin'wana, u hi rivalela swinandzi ya hina tanihiloko na hina hi rivalela lava hi tiveleke. U nga tshuki u hi yise milengweni kambe u hi ponisa eka lowo biha, hikuva ku fuma eka wena ni matimba ni ku twala hi masiku ni masiku. Amen. Hi yingise tatana laha twelaka vusiwana hi vito matimba va n'wana wa Yesu Kreste. Amen. Sweswi ku ta va ku ri nkarhi wa ku hi ya hi ya yingisa rito
Hi ta yisa emahlweni ya risimu ra 196 verse 2 hi yingisa lava va nga ta hi hlayisa inkomu. Our first Bible reading is found from the Gospel according to Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Matthew, Gospel from the book of Matthew chapter 1, verse 18 to 25. It reads as thus: the birth of Jesus Christ. 18. This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother, Mary, was engaged to Joseph, but before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Joseph was a man who always did what was right, but he did not want to disgrace Mary publicly, so he made plans to break the engagement privately. While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sins. Now all this happened in order to make what the Lord has said through the prophet come true. A virgin will become pregnant and have a son, and will be called Emmanuel, which means God is with us. So when Joseph woke up, he met Mary as the angel of the Lord had told me, but he had no sexual relations with her before she gave birth to a son, and Joseph named him Jesus. Jenny, ita hlaya eka Bibele ya Xitsonga eka Matewu 1 hlaya verse 18 to 25. Yona yi hlayeka hi ndlela leyi. Ku velekiwa ka Yesu Kreste ku humelele hi mukhuva lowu. Loko Maria mana wa yena a vutiwile hi Yosefa, o tshuka a tika hi moya lowu wo kwetsima va nga si hlangana. Leswi Yosefa nuna wa yena a ri munhu wo lulama, naswona a nga lavi ku n'wi khomisa tingana, a endla makungu ya ku n'wi tshika exihundleni. Loko a anakanya sweswo, tsumbi ya hosi yi humelela eka yena hi norho, yi ku, Yosefa n'wana Davhida, u nga chavi ku titekela Maria nsati wa wena, hikuva leswi a nga na swona swi huma eka moya lowu kwetsima. U ta veleka n'wana wa mfana, kutani wena u ta n'wi thya vito ra Yesu, hikuva hi yena loyi a nga ta ponisa tiko rakwe
eswidyohweni swa rona. Sweswo hinkwaswo swi humelele leswaku ku hetiseka leswi hosi a yi swi vurile hi muprofeta loyi a nga te, ma swi vona, wanhwana u ta tika a veleka n'wana wa mfana, va ta n'wi thya vito ra Emanuel. Loko Yosefa a pfukile evurhongweni a endla hi laha ntsumi ya hosi yi nga n'wi lerisa ha kona, a ti tekela nsati wa yena, kambe a nga n'wi tivanga ku velekiwa n'wana wa mfana, kutani a n'wi thya vito ra Yesu. Our second Bible reading is from the Old Testament, from the Psalms, the book of Psalms, chapter 80, verses 3, 7, and 9, under the heading, A Prayer for the Nation's Restoration. Verse 3. Bring us back, O God, show us your mercy, and we'll be saved. 7. Bring us back, Almighty God, show us your mercy, and we'll be saved. 9. You cleared a place for it to grow. Its roots went deep, and it spread out over the whole land. Ita hlaya eka Jerusalema 8 verse 3, 7 na 9. Ehenhla ka nhlokomhaka Xikwembu xi komberiwa ku pfuxa tiko ra Israyele. Ku hi pfuxa we Xikwembu, u hi amukela hi tintswalo, kutani hi ta ponisiwa. Xikwembu xa matimba hinkwawo, tlhela u hi pfuxa, u hi amukela hi tintswalo leswaku hi pona. U khulerile xivandla, u byala eka xona, kutani wu mila timitsu, wu kula wu funengeta tiko hinkwaro. Leri i rito ra Xikwembu.
Nje uthanda ukubingelela ibandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ethi uNkulunkulu abe nami. Amen. Ngibingelela umfundisi in-absentia nefamily yakhe, nefamily ekhona, executive yenkonzo, itulo ngokulandelana zayo yonke imikhandlu directly, in the name of Jesus. Amen. Elibandla lihlale phansi. Balephi. Incwadi yanamhlanje, incwadi siyiqale eSunday school. Mase se-Sunday school sasirecite ngayo ukuzalwa kukaJesu. Siphatha konompompi. Kwenziwe indawo lapho uJesu azalelwe khona. But mangiprepare ngithola ukuthi ukuzalwa kwakaJesu asekudlulile. Before ngingena evangelini lakaMateyu, amavangeli ayi-2, ukhona uLuke okhuluma ngokuzalwa kwakaJesu, ukhona uMatthew okhuluma ngokuzalwa kwakaJesu. Mangafunda kwethula amagospel, ngithola ngizwisisa igospel kaMatthew. Angeke ngichaze yonke into because iqala ngama-descendant wakaDavide engekho kuLuke. So mawubheka aboMaria, aboRuth, aboBoaz, abobani bonke abo-Abraham, uthola ukuthi bonke labantu they are related, even naye uJoseph bakaJesu. Athi ngifuna ukucala ngelanga namhlanje. Isikhathi se-Advent, this is the last week Advent. 4 weeks before Christmas. Namhlanje nge-21st is about December. It's 4 days before Christmas and it's the 4th last Sunday of Advent. It also marks the beginning of the church. Advent means the coming or arrival. In Christianity, these 4 weeks, season of preparation before Christmas celebration, yokuzalwa kukaJesu, and the anticipation of his second coming involving the hope, peace, joy, and love. Often with traditional like Advent rest, kukhona lamabloom, angithi sesibelungeni, emakhaya mhlawumbe babaney'ndlela zabo zokucelebrate ukuzalwa kukaJesu. Ukhumbula kudala kwakukhona angazi but le kwaNatali khona kwakukhona twice yakusihlahla sikaKhismusi. It was a big thing, iChristmas. Namhlanje iChristmas ngiyokudlala nje. IChristmas Christmas kaJesu. But ngalesa sikhathi sasemakhaya iChristmas kaJesu, kwakuba nesihlahla basibiza ukuthi isihlahla sikaKhismusi. Everybody makaya lapha ubeya ngothando azimisele azi ukuthi iChristmas isho ukuthini. Exchange-wa ama-gift. Njengamanje kugcwele ama-gift la, wonke umuntu uthola i-gift. Wonke umuntu makaphuma la esontweni, abantu baphethe ukudla, abanye baphetheni. And abogogo, they used to dress to kill, babekiy'jokanyana zabo ey'ncane zethu. Baphatha amahembe, baya uKhisimusi, esihlahleni sakaKhisimusi. Today's celebration yakaKhrist eChristmas. Kosiwa inyama, kuyajayivwa, abantu abalalavuka, mawungaya elokishini uthola abantwana abancane besikolo. Abalelanga balele emathaveni, balele kuphi, because we have lost this thing ukuthi uKhisimusi usho ukuthini. So lesikhathi se-Advent,
It's for us, which we must prepare our hearts for lo mntwana ozayo olethelwe lethelwe thina. Uye ozosikhipha ezonweni zethu. So eminyango mangaya kulamanye amasonto na eminyango kunale leblomu elikhulu elibekwayo eminyango uthola lesemnyango. Le blomu lidivayidwe into 4. Kwezinye iy'nkonzo kusetshenziswa amakhandlela. Kwanamakhandlela ayi-4. First, second, third, and fourth week ye-Advent. And lawo makhandlela yiwo la representa i-hope, peace, joy, and love abekwa laphana. Thina masikhula emakhaya wakujatshulelwa amakhalenda. Awasekho amakhalenda manje uyayithenga ngoyifuna. Wakujatshulelwa amakhalenda. Umuzi nomuzi wawenza ukuthi by Christmas wonke umuzi unekhalenda. Ikhalenda ibekiwe and ikhalenda yayingabhekiswa leyangazi ngobani. Ekhaya umama wayelwanga bayithola ikhalenda unyaka ungakapheli siyibhekise in-front, but fanele uyivale because unyaka awukapheli. I-Christmas ayingafiki uyibhekisa-ke ebusuku makuthiwa ayibinge 31 khaya ikhalenda ukuthi amakhalenda avulwa abheka le. Because we are looking forward to the new year. You hope is anticipation of God's promises and coming of Savior, echoing Old Testament prophets. Ukuza kukaJesu azange kuze nje. Wakukhona kwasemaphakadeni wabekwa ukuthi ngesikhathi esithile kuzokwenzakalani. So Isaiah omunye wabaprofeta ngokuza kwakaJesu. Isaiah 7 verse 14 uthi ngalo inkosi uqobo iyakunika isibonakaliso. Intombi yakukhulelwa izale indodana ibize ngegama layo lokuthi Emmanuel. uNkulunkulu ubunathi. Peace symbolizes the peace Christ brings to fulfill the angelic message of goodwill. 3. Joy. Celebrate the gladness of gospel and near arrival of Jesus, often marked by the shepherd's candle. The shepherd's candle siyazi ukuthi the first people ababona ukuzalwa kwakaJesu ngani kwaba nokukhanya. Yibo kwezinye inkonzo they believe in light. Bayathanda ukulayita amakhandlela, different candles with different meaning. John 3, under joy, verse 17. What if for God did not send his son into the world to be its judge, but to be its savior? Musonga besenzela wona. Old Testament sasijajwa okhokho bethu imisebenzi emibi eyenzela izinto ezingasizinhle nani nani. But sithola umusa namhlanje ukukhumbula ukuthi salethelwa indodana enguJesu engazange ukusijaja, ezosikhipha ezonweni zethu, ezosisindisa. That's why lelanga libaluleke kakhulu lensindiso, because abantu abaziphilelayo bangaphileli uNkulunkulu, they think this day it's about themselves. Omunye nomunye ucabanga ukuthi ngiyibhishi ngiyakuphi kuphi, but abaziyo noma wenza ini qala kufanele ngeChristmas uzodlula la uze nokudla ungaphathisi isisu. Uzodlula la ubonge le ndodana ezalelwe thina. Eyokugcina it's love.
It focuses on God's profound love shown through the incarnation of Jesus' birth and call us to live Christ-like love, eternity. Uyazi uthando lwethu singabazalwane siye sithi siyathandana, but uthando lwethu alifani nothando lwakaNkulunkulu, alifani nothando lukaJesu. Owathanda izwe kangaka waze wanikela nendodana yakhe ezelwe yodwa, uba yiloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade. Angazi bazalwane siyezwa ukuthi ingakanani lento siyiphiwe. Somebody athathe umntana wakhe anikele ngayo ebantwini abangcolile, ebantwini abafana nathi, izoni, afele thina, athelwe ngamatshe kube ukuthethelelwa kwezono, loyo naloyo okholwayo uzaba nokuphila okuphakade. So ngicela ukungena short, ngizoba short, ngicela ukungena evangelini because ukuzalwa kaJesu is very short. Ukuzalwa kaJesu kutholakala kulamagospel esengiwashilo. Ngikhethe uMatthew because ngishilo manje uMatthew ngimuzwa achaza kabanzi. For mina ngithe mangifunda nga-understand ukuzalwa kaJesu ukudlula mangifunda uLuke. Injongo enkulu yokuzalwa kaJesu ukhipha thina ezonweni zethu sisindiswe. Yiyo injongo enkulu, okusho ukuthi kwasekudaleni komhlaba uNkulunkulu uyise wayenaleyo njongo. Because if you go through the Bible, ulifunda iBhayibheli, uqala isono saqala ngabokhokho bethu ababengathembekanga uNkulunkulu. Saqala ku-Adam no-Eva. Sihambe from generation to generation, kwenzeka izinto uNkulunkulu bize abaprofeti abapristi kungenwe endaweni engcwele kwenziwa zonke izinto kuhlethwa izinto, but ayikho ne-one into eyenza ukuthi umuntu asindiswe. Ayikho. Ziningi izinto ezenziwa uma ulandela iBhayibheli ukuthi sithole ukusindiswa. Abantu babengena endaweni engcwele nabo bangaziklini, bazikline nabo, wonke umuntu enza izinto. Ziningi izinto ezenziwa, kwakudilizwa koSodoma neGomora, kwenzeka zonke izinto, but ayikho neyi-one efana nalo musa ongaka esiwenzelwe, ukuzalelwa indodana eyawusindisa ezonweni zethu. Uba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade. uJosefa, this thing yokuzalwa kaJesu is about uMaria uJosefa. uJosefa wayeumuntu wayelungile, siyezwa ukuthi uJosefa kuthiwa fana ukuthi wayeyifiyansi yakhe uMaria. Wayeyingoduso ngesizulu elungiselela ukuthi uzamthatha, but before alungiselela lo nto eyicabanga, kwatholakala ukuthi uMaria sokuzithwele umntwana. Lezithwele umntwana, uJosefa wazi kahle ukuthi lo mntwana azithwele yena sumntanami. Siyazi ukuthi abantu bathenga ibhange, umuntu athenge unkosikazi wakhe athi umntwana akusiwakhe kanti umntwana wakhe. Makuzozalwa umntwana kuba nokuhlukana okuningi emafemelini, kuba nokusola kube nani. But ngokuzalwa kaJesu sibona mayenikezwa uJosefa ukuthi thabatha uMaria nomntwana ungabikayeli njengonkosikazi wakho. Njengoba kuthiwa yendoda elungile wenza njengoba elayiwe, wamthabatha uMaria njengonkosikazi wakhe.
ithi incwadi mayimthathile bese kazi ukuthi ngengilosi ifikile kuye yamtshela ukuthi lo mntwana akusumntwana nje, umntwana uzozalwa ungumoya oyingcwele. uJosefa umthathile uMaria, bathi njengoba imthathile njengonkosikazi wakhe akazange amazi until the child was born. Ngicabanga izinto eziningi mhlawumbe kade zinosathane phakathi enhliziyweni yami uma ngicabanga uJosefa ukuthi ube honest kangakanani. Angiboni ukuthi kulesi sikhathi esiphila kuso bakhona baba honest njengoJosefa. Umuntu ukuthi mayetsheliwe wahluleka. Adamu wahluleka. Wathola ama-instruction, wathiwa Adamu yonke into yonke mani yonke, but le Adamu wahluleka. But sibona uJosefa akahluleki. Ube indoda kaNkulunkulu ngempela. Because after sibamnikeza ijazi, abantu basho njalo, after sibamnikeza ijazi, waligqoka. Noma wayefuna noma ungalifuni, but enhliziyweni yakhe wasitshela ukuthi uma ngabe le nto ikhethwe uNkulunkulu omkhethele yona uzayenza. Omunye akazathi ama-chance akhe phela wona mina nawe yazi boss. So umuntu wami. But ayizange ifike kanjalo ngoba wayethembekile. Kuthiwa azange amthinte uMaria until the child was born. Siyababongela bobaba nabomama abakwazi ukubambelela eqinisweni. Elokugcina, to be short, let's celebrate iChristmas yokuzalwa kaJesu. Sazi namhlanje basiphuma la sitshele nabanye ukuthi alikho elinye igama esindiswa ngalo nesinikezwe lona ngaphandle kwegama likaJesu Kristu. Amen. Amen. Igama leNkosi liyo imaba oh yeah. Sila mananangkong kita dari rekomendasi sebenarnya oke sebenarnya sudah endla itu sana misalnya buya kita yang sisa sisi ita emashteni na kanzeno ita sukarima ibula mfumena kahina kapish 27 Nsinya wa kufumela kahina ilo
Ipfumela eka hosi Xikwembu, tata wa hina, loyi swilo hinkwaswo swi humaka eka yena, loyi hi hanyaka yena. Ipfumela eka Yesu Kreste, n'wana wa Xikwembu, muponisi wa hina, Muferi, a tlhela a vuka ekufeni, hikwalaho ka yena. Ipfumela eka Moya Kreste, loyi u ringanaka ni exavenele, no ku tswala mbili. Hinkwenu va Aimile, katika korasi wanga wabu besante. Xikwembu lexi hanyaka Xikwembu xa matimba. Xikwembu lexi nga vulavula swa ka ku ve na ku vonakala ku va kona. N'wini wanga hi ta emahlweni ka vunanga bya tilo hi ta khensa. Hi tile eka ndzeveni ra wena Xikwembu xa mina, hi nga tanga ximandlamandla hi te na mali. N'wini wa matimba hinkwawo ha yi khongelela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Xikwembu xa hina onge u nga katekisa laha hi humaka kona, u tlhela u ya katekisa ni laha hi nga ta ya tirha kona. Xikwembu xa le ka ntivo ni rhandza ku ya ku khensa. Na namuntlha hi vula swona swa ku laha fanaka na wena nga kona futhi a nge pfuka vile kona. Wena a wu ri Xikwembu tolo, Xikwembu namuntlha u ta va Xikwembu hi laha ku nga heriki. Swa hina a swi languteki loko hi nga sunguli eka wena. N'wini wa matimba hinkwawo hi vula swona swa ki ngopfu. Hi khensa tintswalo leti wena u hi kombaka tona hi masiku hinkwawo. Hi khensa ku rhandziwa hi wena Xikwembu lexi hanyaka.
ikhensa ku vulavula ka wena ehenhleni ka vutomi bya hina loko hi ku tivaka swa ku a ku fani na ku vulavula ka hina vanhu va misava munhu wa matimba hinkwawo mikhenso hinkwayo ya ku fanela hi vula swona swa ku inkomu xikwembu xa hina evuton'wini lerikulukumba ra Yesu Kreste wa Nazareta sweswi hi laha ku nga heriki. Amen. Ukwezi makovezi asikwezi oshana Kankelo ikhensa loko hi fambisane kahle hi navelela hi ta kahle hi ta vona na hi xisimusi ku rhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Matsalana hi ku pfumeleriwa hi n'wina a swi ta saseka kona moya a mo ku rhula ka Xikwembu ku va na wena. Kurhula ka Xikwembu a ku ve na wona. Inkomu. Sweswi hi ta yimbelela risimu ra 104 Murisi lonene verse 1 ntsena kombela tatana Mbhika va ta hi fangelela va tlhela va hi fanela inkomu.
Mamu Yehova Xikwembu xa matimba, wena Xikwembu xa hina, wena loyi hi ku dzunisaka hi minkarhi hinkwayo. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi rhandza ku khensa loko u hi hlayisile hosi ku kondza hi ta fika eka sonto yo hetelela ya Advent, laha sweswi hi langutaneke na siku leri hi tlangelaka ku velekiwa ka n'wana wa wena. Van'wana kwala xikarhi ka lembe va fambile eka misava leyi ha ha ri na vona, kambe wena Yehovha Xikwembu xa matimba u hi hlayisile ku kondza hi ta vona siku leri. Van'wana kwala xikarhi ka lembe hosi va hlangane ni mavabyi lawa na sweswi va ha etleleke lomu va nga kona va swi koti ku ta etempeleni ya wena va ta dzunisa. Hina hosi u hi endle hi tintswalo hi kota ku ta vona siku ra namuntlha, hi tlhela hi kota na ku ta ku dzunisa. Hikokwalaho Yehovha Xikwembu hi rhandza ku khensa tintswalo ta wena leti u hi endlelaka tona. Xikwembu ka nkarhi wa sweswi hi rhandza ku hi khongelela mindyangu ya hina. Hi rhandza ku rhanga hi khongelela vana va hina lava van'wana eka nkarhi wa sweswi va na stress hikwalaho ka ku va va rindze ti-results. Va langutele ku va va ya eka swikolo swa le henhla a tiyunivhesiti, kambe ntsena va langutela ti-results leswaku hosi va humelela. Va katekise we hosi va kuma ti-results leti tshamisekeke leswaku va ta kota ku amukeriwa etiyunivhesiti. Na lava hosi va nga ta va nga koti ku fikelela ka swilaveko, va katekise hosi u va nyika mbilu leyinene leswaku swa endleka un'wana munhu a nga koti ku fikelela ka leswi swi lavaka. Va nyike miehleketo ya ku va va ti anakanya leswaku va tlhela va phinda. Va nga humeleriwi hi miehleketo ya leswaku va teka ntambu va ya ti sunga. Xikwembu xa matimba va khongelela vana va hina hi ku hambanahambana ka tindhawu. Van'wana hosi va lava mintirho a va yi kumi. U nga endli leswaku nala a za teka opportunity ya ku va a va humesa endleleni hi tindlela to hambanahambana. Vana va hina hosi hi va veka mahlweni ka wena leswaku va katekisiwa hi wena, va humelerise u ri wena. Hi khongelela hambi ku ri maxaka ya hina hi ku hambanahambana hi tindhawu lomu va nga kona, leswaku eka masiku lawa hi nga eka wona laha hi langutelaka ku velekiwa ka n'wana wa wena, a va ti hlayisi. Va nga tshuki va endla leswi nga ta endla leswaku va huma endleleni va hlangana na tinghozi ta ku ti lavela. Xikwembu xa hina hi khongelela mindyangu ya hina eka minkarhi ya sweswi. Van'wana va fambile va ya makaya va lo khiya emindyangwini ya vona. Hi kombela leswaku swigevenga swi nga anakanyi ku va swi nghena ka mindyangu ya vona swi onha. A va tlhela va vuyela emindyangwini ya vona va kuma hinkwaswo swa ha tshamisekile. Na hina hosi hi nga kokwalana
ha ti khongelela we hosi leswaku hi katekise ka masiku lawa hi langutaneke na wona hi tshama hi tsakile u hi sirhelela ka swirhalanganyi hinkwaswo u hi nyika ku tsaka emindyangwini ya hina hi vona siku ra khisimusi hi kurhula hi ta ku dzunisa hi tlhela hi ya hlangana na vamakwerhu eka lembe leri taka hi tikuma ha ha hlayisekile. Xikwembu hi khongela ku nga ri ku lerisa kambe ku kombela hikuva ha swi tiva leswaku loko hi ku kombela u ta hi endlela swona kutani hina hi ta ku dzunisa. Hi ri tintswalo ni rirhandzu ni ku hlangana swin'we ka malowu kwetsima a swi ve na hina ku kondza Yesu a vuya. Amen. Amen. A hi fambeni hi ku Yes.